Alo falava I le nei vaenga o telefou. Ua maita wina le to tele o tangata uanga ai e whaonga a wala whela o inga whai tele. E pe o pasi manu wha fi fe maranga iai. Taru nei o nārua e ilunga le tau o le pensini ma le suau uta amale. O le vai aso na te nei na wha o popo ai le 5 sene I le tau o le lita o le pensini I watasi ta luona amata le tau o Iran. Ai o le suau upo o le diesel e iwa se fulu sene na wha o popo I le tau o le lita tasi I lea lava taimi e tasi. O ia si tanga o wha o popo mai I le maulunga o le tau o le soifuanga ua tele I nā whai nā I fuafuanga le to tele o le tino o I le tausinga masani I a so uma. Whaalia I se li pōtia le wale sfasa laua New Zealand. O le to tele o tangata I le tonu o ai le tele o le tino o ua ngai nei e whaonga pāsi mano whaafi e wheo ai e tau whiso soani lea I le taungata o le tau le soifuanga ua iai le nei vai taimi. Lipo tia mai le si tia o la whaingo pāsese whe malanga I pāsi whaape ai mano whaafi e le ngata I le tonu o le lau mua I Wellington ai whaape nai fhoi maisi vaenga umo le tu malo tele le Greater Wellington Region. A o le itula I mai le wha le tonu o mafua ai o nāru I lunga le tau o le penisini ma le suau uta amale. Sa mai tauina se pa u, tusa le ma le 1% I la whai o pāsese whe malanga I pāsi ma no fuafi I le tonu o le tu malo tele o Wellington. Ai ua vea le si tai o le tau o le penisini ma le suau uta amale, whape ai ma le mau whaafi tau li tau whe malanga inga I awala, e mafua, ona o le ngā luenga o wala te tele o lo whaia nei Lower Hutt, ua tu lai mai ai se suinga le lei, I le to tele leo tangata, ua toi whoi atu e whaonga a wala lau tele o whela ua inga, e pei o pāsi mano whaafi. Ona po le sa whailo mai ai le minsta o tupe a Nicola Willis, e whape fitu vai aso le umi, e te tau wai una whaonga suau uma pensini ia o loo iei nei a New Zealand. E I o le minsta o tupe, e whaalango lango le mautino le umi e whaonga ai ia o loa, I taimi e tau nuuma iei wa suau uma I whafo, e ui ina tele a whaina o loo tula I mai o le tau I Iran, ma le poloka o whe malanga inga o wa o loa, I le vai nuu o le Strait of Hormuz. Ta ua le minsta o tupe, o lo avele wha mua le malo, ina ia maua pēr tangata uma o New Zealand le suau uma le pensini, mō mana onga masani o so uma. E le ngata ina wha moe tangata, I suau uma pensini maua mai pāmu, ai e te tau na mautinoa o lo iai isi suau uma ni pensini o lo teu, ai ese ai foi I suau uma pensini o lo au mai e waa suau uma I fafo. Whaalia le minsta, o lo whaia pēwhesa o ta inga ma talanoanga I le vāo le malo ma kompani suau e winga ini whainga mani a wala e mautinoa le maua I pēo I o loa mōmana onga o le atunu a toa. O lo tau ma whaia whaatu langa se whainga tāla whengai, mō le whaonga ina te tau o le pensini ma le suau e au ai le ave o le wha mua I tangata whainga ruenga, ai maise a inga e iaita maiti, ai maua lalo o lātou te tongi. E manatu le minsta o tupe, e te tau ona pui le te mao a inga e awala I le maua peo o ala o whe malanga inga tangata whainga ruenga, ai maise a inga iaita maiti la heiti. Whaalia fwoi Nicola Willis, ua whaatono ina e le malo, le ofisa o la fonga po le IRD, ai whape aima le ofisa o tupe le Treasury, ina ia te pena wawese pol kalame o viso sani whaapitoa, e mawhai o na whaatino I se tūlanga whaanatinati, a o le io o I le taimi, e tu uina mai ai le tala whaatau o tu o le tupe a le malo mo le tausanga a sau. O le asa mua a Perila le si ai le fua o benefiti ese e maua e le mamaru o le tunu. Peita ai, ua tula I mai atu ngalunga I le lava lea o le si tanga le nei e tau whaafetau ia ai le sawa o le tau ngata o le soifuanga ua iai New Zealand le nei vai taimi. O le benefiti su ngā luenga mo le tangata e tōtasi e owa le 25 tausanga le matua. O le asitia mai le tolu se lau ono tasi tā la tolu lua sene o lo iei nei, a ngai atu I le tolu se lau fitu lua tā la, 5 sene I le vai aso,
pe a na ave ese le la fonga. O matua ta ito tasi po soul parents o le a si mai le 5 selau ma le 5 ta la valus fulsene o lo iai i le 5 selau lua tasi ta la 5 fulua sene le vai aso le la tupe maua. O le soani foi mo le tausia o ngari e faifa nao o le asitia mai le fitu selau fa toru ta las fulua sene anga ia tu i le fitu selau 5 ono ta la iwa whāsene i le vai aso. Ai, o le supa, o le a sitia mai le afe fitus fuluono tā la, i le tasi le afe se lau se fulu tā la tolus fulusene i le vai aso, mo le tangata e to tasi i le lua vai aso. O benefitia le malo New Zealand, e fua le sitia i le tūlanga ia i le fua whaasolo o le tau o loa, po le Consumer Price Index, le CPI, le ana sitia i le tolu tasi pasene i le tausanga na mawai atu nei. Ai o le penisiona, e fua sitanga i swinga i le fua evelesi o tutongi, whapeai ma le lisi o le tau o loa le CPI. E to ono tangata na whano le soifua ono ni whaalawe tau ta wale na fiai de tono le lua se fulu whai tu la. O ie whaalawe pe ono whailo mai le leo na te tupu i le Waikato whapea Taranaki, Aukilani, Southland, whapeai ma Waioao. I le tumalo Southland e to tasil te kata na maliwai i Imekakol i le waweao le Sāna Nafi. O le tangata na sola ina ua taofi e leo i le awalengo o le Kelvin Street. Pei ta ai o te taimi muli ane na mawai o ie le tono lana ta vale na lavea ua umai lo na soifua. O leisi whaalawe le Paulest o na ai na tupu i le awalengo o le Winding Creek Road i le tu malo lava leo Southland to tasi fo i le tangata na maliwai ai manua ia leisi e to tasi. I le tu malo le Waikato to tasi le tangata na maliu ina ua lavea se tamale i le tai au leo sa i le awalengo o le Howden Road i sifo o le ai o Hamilton. Ai au kilani sa umi se taimi o tau fia le feo inga masani o tawale i le ala tele i sau te sifo le pitanua o ne hanga ono le whaalawe na lawe ve aini tawale se lua i le tai au le sa nafi. Tau tasi le tangata na whano ai le soifua i le whaalawe ai manu nua isi e to o lua. I le nuo Stratford na maliwai ia le tasi tangata i leisi fo i whaalawe tau tawale na tupuai pe tusa o le afoles fultasi i leo sa nafi. Ai olo nono maliu mai whaalawe tau tawale o le tangata lea na la vela na tawale i le awala o le Kalatia Road i le nuo o Waiohau pe tusa o le kuata te a i le 5 i le fiafi o le sa ananafi. E ima tau upu whai o malo, o lo whaawo peo no pa ui fo i lalo le tūlanga langoina o le partia le National, ai maua runga pea le Labour, i le taunu ungo se suenga au pito i la tamai nei, o manatu malangona o le au palota o New Zealand. O le tūlanga langoina o le partia le National, i le suenga le nei, e tolu se fulu tesi ma le 8% ua tūla i maiai. Ma e ui ina feo lolo lea tūlanga pe awha atusa i le luas furuvaru tesi ma le 4% sa iai i le suenga taluai. Ai te le lava le whaale tonu ua iloa i le neisa i li linga mo le pālemia ia tui si nave maulu mo totua Christopher Larkson lea na pa ui se tūlanga upito i māwalalo le langolango ina o ia i le tofi taitai o le mālo. O le tūlanga o le neisu suenga, o le Labour, le ua tūla i mai la wha inga tolus fulu 5 tesi ma le 1%. Ai o le National, le tolus se fulu tesi ma le 2%. So o tuai le New Zealand First, se fulu tesi ma le 1%. O le Greens, ile se fulu tesi ma le 10%. O le Act, ile 7%. Ma le te Party Māori, ile tolu tesi ma le 2%. A whai e whaare liu pasene nei ino foa o le pālemene, o na tūla i mai lea e ta iono se furu no foa e maua i tū e lua o le tū o le whainga mālo, whapea ma le tū a ngai. Ai mana tūla ua te mamai ma tā upu tau upu whai o mālo
e tele nisi swinga e ono ade ni mai, a o whaanga solo ai tau urumanga o le tau sangale nei, o le pālota tele a le tunu o. Ua fola le taitai o le pātia le New Zealand First, le whaia leo ni swinga te tele i lati na e tau le malo si anga o New Zealand, e a awhia i le tu SS ina lea, o le ngau singa o le elitise, ma le whaatulanga ina o lona tau. O se tasi leo ma ta aupusa au tu i aile saunonga whalawa i tele, a wawasa mana i Winston Peters, mo le au pālota New Zealand i leo sa nafi. O isi vaenga e au fi ai le tūlanga o iai le te mao ainga o le tunu o whaapea le whaamai o le COVID, a toa mafufuanga o le na vaenga wha upwhai, mo le pālota tele le whaaiunga o le tausanga. Sa tele fo i se vaenga o lea launga whalawa i tele le teitai o le New Zealand First, sa whaasanga lea i le pātia o fi ai le Labour o le Greens, a whaapea i le pātia Maori. E ioe wawasa mana ia, e leo iai se tūlanga le leile te mao ainga o New Zealand i le teimi nei, mai te tau na whaia iai se fuafuanga. Pei ta aisa ma fuli lana saunoanga i le ati nae o le malusi anga, mai e wha mamawhai nai, o le a whaato sina lana pāti i le tu SSA ina leo company, e ngau sia i le elitise, mai le whaatulanga ina o le tau o le elitise, ma le malusi anga i le lumanai. Sa ia whaamawhaina o le autua leo fuafuanga ina i aua ne i toi pūlea company elitise le ngau singa o le elitise whaapea ai ma le whaatulanga ina o lona tau i le lumanai. O New Zealand e se furuiwa iaia tunu o le laurangi ua saini se whaasa launga tu whaatasi ua whai tio ina malosi ai o se whainga le malo Iran ua whaia whaasanga i wa o loa wha le wao malo i to tonu o le whanga loa o Peresia. O nei whaasa launga tu whaatasi a tunu o au fiai Peretania mo si amani na whaari ai le whaano noa o na tu langa whaati teleina ua o iai le taua i sa sae tu tonu. O loo tārusaga i nai le malo Iran ina i tāo fia na ngai o inga tau whaamatau, ai maise o le whaonga ina o maina i te tonu o le Sami e lamati ai wa o loa, ma wa asuau ui le vainu o le Strait of Hormuz, ma tāo fia ai ana swainga i mea tau whaaton tonu i o loo hanga i ana i atunu o lātu te tua oi i le whangaloa o Peresia. Pei taila o nisi o malo ma paanga ma whana New Zealand e au fia ai Australia, e leo awai i atunu o loo saini ai i lea whaasera launga. E se tusinga le pāramia ia Christopher Luxon i lunga o le X na i ta wai o le osa whainga Iran o wa asuau umano whanga ngau si ai le suau o mafu ai o na taunga tā le tau o le suau ma le penisini i le tonu o New Zealand i le teimi nei. Mai o le mafu anga lea o au whaatasi ai le malo o New Zealand ma Peretania whaabea maisi atunu o le laulangi e te atu i o sa whainga Iran o loo whaia i le whangaloa o Peresia. Ua whaamamaluina i le teimi nei la puta inga whalawa i tele e winga i se limu o ona wa awhiai vaitawhe o le Heart River ai whapele vaitawhe o le tumalo le Wairarapa. O la puta inga lanu mumu po o red alerts mo le nei limu o ona o whaamamaluina lea i le teimi nei mo le Heart River i le pitanu o Silver Stream, whapea le Waipoa River i le awala o le Colombo Road, ma le Waitawhe o le Ruamahanga River i le Double Bridges, ma le te ore ore. O whautuaina mai i le pulenga o le tumalo tele Wellingtone, e le te tau o na tueta Elenisi pe whaala talata i aia latu te i whau i le Waitawhe, i vaenga ia e pei o na whaamamaluina ia la puta inga tau le saonga le mu. Whaalia mai e whapea o le ona mai le limu o lo a fia, e le aia se esenga ma le ona o ngata uono, mai matua a whaina te le aitanga te soifua, ai sili o na whaina ai te i whau pe a lātou aina. O te ngata e ono a whaina, pe whesa o tai ma le limu o ona le nei i le Waitawhe, whautua ina mai le whia afsota i vave o le leina telefonia le soifua maloloina, o le o walu o ono tasi ono. Ai a whai ua masalomia ua aina i se ta i whau i le limu le nei, o lo whautua ina mai le vave ave o lea ta i whau e vai se forma i manu. E tā alonga,
ta'alonga soka na malo le awali i Wellington o le Phoenix i le la ta'alonga ma le au le Brisbane Roar. O ai o le ta'alonga na whai Brisbane i le Paulest o na ai e lua le Phoenix i le tasia le Brisbane Roar. O lea malo o whaawawai i ale toe tula i mai o le Phoenix i se tūlanga le lei i lalo o le vainga le whaia onga le tu mau le li o Chris Greenacre mai ono mawai masolata wawanoa i le suanga husi o le taunsanga soka o le A-League o lo o whaanga solo i le taimi nei. Na whaia ina i lato i lea ta'alonga se manu o le a mtua whainga talava o no o i le suanga husi mai a lato ta'alonga i whaia e to toi o le ta'amuna sanga. E kirikiti wha le vāo malo, ma ta ina le ta'alonga i le vāo New Zealand ma a Felika i saute i le laumua i Wellington e ana pō. Pei ona sila ma mai mo iai le TV na malo a Felika i saute i lea ta'alonga. Mai ua tutusa i nei le series i le vāo au wilua ua ta i lua o la malo. O le ta'alonga whai ula o le series le nei e 5 ta'alonga e whaia lea i Christchurch i le so lulu mai e whaato ai loa i nā o le au o le a malo ai i le series nei o ta'alonga pupu ta i luas furuova po le T20 e pei ona tali malo ai New Zealand i a Awherika i saute. I le vaenga o tamai tai na mua le lātou ta'alonga ma tamai tai o le au Awherika i saute ma ewi ina e toi tasi le ta'alonga o loo toe o lea ua manu malo le White Ferns a New Zealand i le series vaenga leo le tupao tamai tai. Whaiunga leo telefou.